Jingthong constituency arlo chicken PS kaparlo rongmandu pathuaklamlong bini 6 schedule awareness lapen ma joining ajai mekeding ponalong BJP asok bui kangrai Khandulialong alamki kapang samjia phan United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee pen local Meghalaya MLA Sniao Bhalang Dharde CM aphan kachitongdam Nijang Karbi Anglong Lakha Kethom Jingthong constituency awai kangarlo chicken PS kaparlo rongmandu pathuaklamlong AP Chelsea Ratcharia song ahin pen 6 schedule awareness lapen ma joining ajai mesen pen beman Bangso Jaime Galong, AP Chelsea Central Committee Pen, Lamjai Sarpo, Angtong Intikathar, Samson Teron, Rajen Timung, Kursing Timung, Bikram Hanse, Anparta, Klemra Pet Ketikiringatum, Chitongdun. Jaime Galong, 6 schedule aputhak, Adoya Hoya Puthak Lapen Kevangji, MP election, Kilik Jia Hut, Kosan Pensi, AP Chelsea Song Pen, Chipahai Ponjima Aputhak, Lamthe, Jaipon. Ma joining along, Don Paru Sida Thong Kebra Sirkep. Chipa of Dunwinti. Armu amithang asong aphan ningche thekavia joksi AP Chelsea asong along chipa of Dun. La songsi mesen pen 6 schedule amai pachun pon. La pen CC Secretary John Roteron ahin pen kidamtang bajongkiri pathuaklam long BJP mass joining ajamek kibipon ahut MEC Avijit Krokaning Jepon Jingthong constituency ki BJP pen kaprega party ke avelopu aputhak John Roteron ahin pen lamoita pipon. Dongka Mukam Ben, Humson Bay Report, Karbi, Daily News. Tang dia, aham prek hang nang anta nang pipedat labang so lam sundung kining je gadi. Jingthong na tum reli nang claim lo gadi. Claim lo, homosti sirkep long dan tum patang lo gadi. Lasi, kidam ta por urson akati song ka pamangu hei phan APSL long katu bedan nang karjab dun earning pulis tum kacunung ribang lain lo. Don Paru Sira, Tongkep, Sirkep, Arabi Kepin, Jacono, Idulu Pin, Alhamdulillah, Sida, Don Plutang Tedak Dola, Nasila Bang Paru Sira, Tongkep, Sirkep, Bangali, the Dupila, Sida, Birtakalong Bank, Kedamtang, MSC election of Hood, PHLC to Mankadake, Artikangyanku, Nasipini Bangadake, Isi. Dakarong arasi dake plang oi plang son sipini dake teklong no si litum song hin pendamela ke ningarong really do la so puthak kedamtang ahut ala avijit kro kaningje ke Jingthong along abangke kaprega party ga belon BJP dalupu la so puthak an hok la ke avijit kro kaningje masi chobailo athe alangli ke Jingthong rong to kan alangli free re alangli ke hadi pusudo hala sorni tani tum lang to pamlong si meeting bi pulo amat alangli workers to gundagiri pan li tum pan hada adim nang cibori dasi li tum sayog ye dak singdoloy lo li tum dak masoning deng hala sorni ta alangli kaning jarni masi li tum don pharaisira don proxy cap armu li tum lonang sopol la pen pini le thota ladak don pharaisira don thom kera tro dak chikena pias lo dak BJP Jingthong mondolong a secretary apias lo dak nili tumolong don pharaisira don thok kerai si nintum special silong United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee Pen Local Meghalaya MLA Sniao Bhalang Dharde CM aphan kachitongdam Khandulialong non malom tomon langno soluk sodak kidokoga jok non amar kapang samji aphan pura United Khasi People's Organization Karbi Anglong Central Committee atum Nartiang IMLA Sniao Bhalang Dharde Chief Minister Meghalaya Secretary along Chitongdam si non amar labangsu Khandulialong alamki kapang sam serak ji aphan chuning ni damlo Hada kachingki chingwai dampen MLA Sniao Bhalang Dhar ame thangamat Khandulialong alamki kapang samji aphan lamchak chipilo anpartame Khandulialong kedo akhasia korte atuma phantame MLA Sniao Bhalang Dharde Chief Minister kedo ke thakpa meji lapen kheipen khekachipo hong heder ji aphantame alangli kachuning ripon padu nitumke Karbi Anglong si duapot khei hijan kapacharvo abidi langno avedet nangbo puta UKPO President pen Ratane pen Nartiang MLA aphan sodak pen chuning ni damlo
MLA pen kachitong dam pen Monsam Prabjin pen kipado ji aphan jingki jingwai ponno. UKPO abidi sir Pio Stan lapen Nivel War atum pen Rabrab Anparta UKPO the Henry Mangphi Lucia Stan lapen Khasi student United Karbi Anglong District Amaipur Mardius Saring Winken Stan Ladia Mugdo atum chilangdun si Khandulia long Prabjin pen Monsam kido jiaphan jingki jithandamlo. Dongkamu kampen Humson be report Karbi Daily News. Mengunisongu ingin berubah jongi. Bawan nakateka United Khasi People Organization di mana po East and West Karbi no. Tengah perpau di so kemen bagi so kya kum basomo pi. Nama so tu war pin bening area jongaro handai pi wan kita kita do ini menang satu watai. Karena ketika jongaro ngah ya pi promise bangaru sim kya kum lokal meni do watai. Wan menta kasiro UDC USP lali cetu. Kabadon itu huru-huru amung lah ngabla instruk ya kata kompa. Perjung tuh ipai ba baro arlian. Ini ladak Shillong Sekretariat Long tum kebang na kini United Khasi People Organization tum kebang lo. Asikiram tang arni Khanduli long lamki kana jok sini tum daklang lo. Kasi ladak kebang jiat tege lah kan lo. Je rak non Khanduli long non amat made Prabjin pen hadak non sam kidui pani tum ladak MLA hadak local MLA nak yang MLA lo palang li Siom palang Adhar, tapi alang ni ke Deputy Chief Minister of Meghalaya lo, kasi alang ni dong kebang ayat hekela helo, itu meladak non amat kalasu